سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو مبار لمون كم توترو نقولنا كمهرن كان نقاقحن أقداسنا هاللو زبل كوزينا تحيزلكم قريبا لخو نايلومي زينا ويكا حبريتا بزعبا أمريكا أفدق تشاينا أويجات تزلا مفرره نايكوينات كنرينا إزي أمريكا ساكن دي كوينات تنبر حجر والفناي كوينات زلوا حجر مخانا أبز حلفة كابشن شو عتميتن 76 تا أمريكا تبهال كابت مسرت كم حجر كابت قوم درجة كباب 300 عمد جيرالنا ندحريلنا وي 350 عمد جيرالنا ندحريلنا 10 شدشت عمد رهب زي وقع حليفة بس وقع أكلنا يتحجري أبزوان زدما وقع تكند منشي قطبع عبيتنا يتحجري ስለዚ ተቆጠባ ኣብቲ ውግእ ስለ ዝምርኮስ ምስ ቻይና ዝገብርዎ ዘለው ምብግጋዝ ክንርኢና ቻይናን ኣሜሪካን ፊት ንፊት ክዋግኡ ይክእሉን እዮም ኣትሊስት ሕጂ ስለዚ ኣሜሪካ እንታይ ትጥቀመላ እቲ ኩሉ ግዜ ትጥቀመሉ ታክቲክ እዚ ታክቲክ እዚ ድማ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ልክዕ ከምቲ ንዩክሬን ንኤውሮጳን ንካልኦት ሃገራትን ተጠቂማ ንራሻ ትሓርማ ዘላ ብዩክሬን ተጠቂማ ንራሻ ከተዳኽማ ትፍትን ዘላ ንቻይና ድማ ተመሳሳሊ ታክቲክ እያ ትጥቀም ዘላ ኣብዚ ኸመነ ትጥቀም ዘላ ሕጂ ክንርኢና እዚ ድማ ዓብዪ ናይ ዓለም ፅልዋ ዘለዎ እዩ እዚ ኩነታት ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዝኸይድ ዘሎ ልክዕ እቲ ኣብ መንጎአን ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ከደይቦ ዝኽእል እዩ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንዑ ብዙሕ ክትመሃሩ ኢኹም ምንጭ ናይቲ ባእሲ እንታይ ምዃኑ ኣብ ቢዝነስ ክሳዕ ክንደይ ይሰዓሩ ከም ዘለዎ ኣሜሪካ ንዑ ከርእየኩም እየ ስለዚ ናይ ውግእ ጥራይ ዘይኮነስ ጅኦ ቁጠባዊ ስትራቴጂካዊ ከምኡ ድማ ፀጥታዊ ውድድር ናይ ሴኩሪቲ ውድድር ከመይ ከም ዝመስል ክንርኢና ስለዚ እስከ በዚያ ንጀምር መጀመሪያ what's going on all eyes are on massive shows of strength in the South China Sea now as Filipino and US Navy forces kick off their annual joint military exercises Balikatan today this while the Chinese Navy holds its biennial meeting of top foreign naval officials in the port city of Qingdao a point of contention which has arisen between so ከም ትሪዋ ዘለኹም ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኮይና ንኤስያውያን ሃገራት ምሳ ኣቕሪባ እያ ክትዋጋእ ትፍትን ዘላ ንመን እያ ተጠቂማ ዘላ ፊሊፒንስ ትበሃል ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ብደሴታት ዝቆመት ሃገር ኣብ ከባቢ ቻይና ንዘላ ከምኡ ድማ ብንኤው ድማ ንታይዋን ተጠቂማ ንቻይና ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኣ መፂኣ እያ ተፈታትና ዘላ ናይ ብሓቂ ከምዚ ቡል ይብልዎ ብእንግሊሽ ብትግርኛ እኳ ደንዳኒ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ደንዳኒ ግን ከዓ ኣዝዩ ሓያል ዘይኮነ ሓያል ዝነበረ ግን ምስ ኣረገ እንኮላ እቲ ምድንዳን ዘይበለየሉ ሰብ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ መንእሰይ መፅዩ ክደናደን ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ቻይና እታ መንእሰይ እያ ኣብዚ እዋን እዚ ትድይብ ዘላ ሓያል ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ብኩሉ ድማ ትወናጨፍ ዘላ ሃገር እያ ኣሜሪካ ድማ ትነዊሕ እዋን ጎብለል ዝነበረ ሃገር ሎሚ ድማ ኣብ እርጋኑ ወይ ከዓ ዲክላይኒንግ ኤምፓየር ዝበሃል ዘሎ እናረገ ናብ ወደቐን ዝኸዩ ዘሎ ንግስነት እዩ ዝበሃል ስለዚ ኣብ መንጎም ዘሎ ውድድር ሕጂ ረኣይዎ ብግልፂ ክትሪእዎ ኢኹም both parties is the use of a decommissioned Chinese made oil tanker owned by the Philippines for live fire target practice. The annual maritime exercises named Balikatan, which means shoulder to shoulder in Filipino, has begun today and will last till May 10th. These activities, along with a small French contingent within the Philippines exclusive economic zone, are headlining the country's largest ever joint drills. This is also the first time Balikatan exercises are taking place outside the Philippines' territorial waters. This while China hosts its biennial meeting of top foreign naval officials. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሾልደር ቱ ሾልደር ባሊካታን ኢሎም ፀዊዖም ኣለው ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ንቻይና ክንስዕር እዩ ኣይ ከምኡ ተገይሩሎ እዩ ዘሎ ንቻይና ንምስዓር ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ኣለና ክሳዕ ክንደይ ንውግእ ፕሮፓጋንዳ ክትገብር ብልሓት ናይ ኣሜሪካ ንበይኒ እቲ ሚድያ እውን ልክዕ ንዑ እዩ ዘጋውሕ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ፊሊፒናት እያ ኣላ ጃፓን እውን ተሳታፊት እያ ብቐጥታ ወዲብ ተዘዋዋሪ ኣውስትራልያ ተሳታፊት እያ ታይዋን ተሳታፊት እያ ካልኦት እውን ተናው ዘለዋ ሰሜን ደቡብ ኮርያ ድያን ገለመለ ኣብቲ ኩነታት እንተስ ብቐጥታ ተዘዋዋሪ ህንዲ ከም ተዓዛቢት መፂኣ ኣላ ኣካልና ትኽውን ትኽእል እያ ስለዚ ኩለን ተን ቻይና ከም ስግኣት ዝርእይዋ ዘለው ዕቤት ናይ ቻይና ስግኣት ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ይኸዱ ኣለው እዚ ኩነታት እዚ ግን ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ቀዳማይ ፈተነናታ ኣብ ራሻ ንራሻ ኣብ ዩክሬን ዝፈተኖት ኣሜሪካ ኣብ ደንደስ ናይ ስዕረት ኣብ ዘላትሉ ንዑ ገዲፋ ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ክትሪኡ ኢኹም እንጂ ረእይዎም እንታይ ገብሩ top foreign naval officials to bolster maritime diplomacy in the region. The meeting will last until Wednesday, April 24th, with close to 30 nations in attendance, including the delegation of Pacific Fleet Commander Admiral Stephen Kohler from the US side. Envoys of other countries invited to the forum include Australia, France, South Korea, Russia, Britain, along with India, who will also be observing the so من تعديما الله ኣብቲ ቦታ ትኸ ነዚ ኩነታት ክርዩ ኤውሮጳ ብምልኦም ስለዚ ፈረንሳ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ህንዲ ተዓዲሞም ኣለው እንታይ ማለት እዩ እዚ እቶም ኩሎም ነቲ ንቻይና ውግእ እንድሕር ኮይኑ ክሕግዙ ዝኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ሓይልታትን ሃገራትን
تعديهم على نزل لممد ويكا بالممد هيكون نزل نورمال لممد هيكون حيل خامر أيوزي لذي ساكن دي حيل خمسة لك ويكا ساكن دي تدالي خمسة لك عن تشاينا نمر أيو زخاء أبتك أمريكا خمسة دحرجيركا وقكت ويشتغلي أمريكا مسخة كمتا وقكت ويشتغليها أمريكا نخالوت أب أفتك جزء متى خمسة قد جبرجن كم نورمال يدوس الحجرة يو بكارتا كريكون كفتني States and the Philippines are set to begin their annual Balikatan or shoulder-to-shoulder military exercises on Monday. Now, these are the most expansive military drills yet, and they come amid a rise in tensions between China and the Philippines. This year's drills will include the first ever military exercises held outside of Philippine territorial waters in the South China Sea. Now, So تريوالهم تي زبأس له فلبين تبهال فلبينس تريوالهم أبتي تايوان أبيلا فيتنام أبيلا كمدما تشاينا إزبو تاز تي بحرتي شمو ساوث تشاينا سي زبهال أبتي تبزلو بوتا لك نتشاينا أب أفتق جزء أمس يوم زفدات نوازلو نايب حق زجر من أمريكا أتتعبي تندرجة بولينس ويكا خمسة ناي مدندان ناي تسعنا مفتار ناي أمريكا مودادر تيزي يبلو نراشا بمزيون واقوالو أبقر بيتا يوكرين مزيون واقوالو ترجم الله سلازي يوكرين تعنوتنا أمريكان تايا ولا حنتا قمي بالله أبزد ما فلبينيس تعنيا قالك كفانا تشاينا ما تعنيو no problem تايوان تعنيا تتدمسيسا who cares العراق تدمسيس انتايدا ودي الوامي أمريكا ليبيا تدمسيس انتايدا ودي الوامي سوريا تدمسيس انتايدا ودي الوامي سلازي أما داتا زين هقراجاتن أمريكا تحجزني مثلا قالوا كده مساساي فلبينيس مس تشاينا توداديرا تمصو نغريا بلان حنت ጫቆይት ሃገርያ بقطبا دما ازيا دخا ሃገርያ ህዝባ ምናልባት ፊሊፒንስ ፈልጦ ተኮይንኩም ሕልፍ ድኽነ ዘሎ ህዝቢ ዘለዋያ ስለዚ ምስ ቻይና ዘወዳድር ምስ ቻይና ብሽርክነትን ብቁጠባን ከዋፃ ዝኽእል በር ብውግእን ምትፍናን ናይ ወፃን ነይሩ ግን ትፀገም ዲሞክራሲ ስለ ዝኾነት ነዘን ዲሞክራሲ ዝበሃል ሃገራት ድማ ኣሜሪካ ጽቡቕ ጌራ ስለትመልከን بدحريت كوينا سلة محاضرة نتي منقسناتن نتنا عن زي سماع منقسي كما يجركات عليو كما يجركات ملس كلن زين هجي حق زاز بقصاز الله تايوان ديو فلبينز زين حوس ديمقراطيين زبالة ديمقراطي زمان أمريكا تزمتش سيستميو أو شتاتيا دليتا خطزورو كم تبتدقا قامي زقلت لكم هذه جي زي خنكسرنا انتايم كوبرز حسب زلو تعريو أبتي عند منش نايز بعسي أمريكا زخلو تسأل على عزب بلا زلو انتايو سلمتايا كم زغط كونت مريسا زلا أبتقو طبعا أبكالو ودرن تسعر سلزلا بخامي كريكمي. Problem is, those are waters partly claimed by Beijing and patrolled by its Coast Guard. The US and the Philippines have a long-standing mutual defense treaty, and at a recent summit in Washington, the US President Joe Biden said his country's commitments to Manila were, quote, ironclad. DW's East Asia correspondent James Chater explains the importance of this year's exercises. It's the biggest annual display of military unity between the US and its mutual defense treaty ally, the Philippines. The Balikatan exercises this year bringing together more than 16,000 personnel for almost 3 weeks of drills. سلامكم مرة زي أمريكا مس فلبين كوينا التجبر زلا مدلاوات كبابي للعصر تشد الشح سراويت كساتف وزخليو عبيت مراقب ناشتم كل عينة مراقب كساتف وين تزجبر زول بوتاد ما أزيو أكره خرب بوتان تشاينا أوز متسناي وصا حيلي سقعد زفتر الله مخانو اتنقرنيو لك كم تراشا أب يوكرين زجبر ناينيتو منقصقاس نصتاناتين نكونتاناتين رقعتي فترة النعي سقعتيو بمبال نعمتات زمقوتتو عم موتتا دما سقوم تدوسدت تشاينا دما ساوث تشاينا سي ازي نعنا نسكيورتي ناشونال سكيورتي ناتنا لعولا قداسنا زلوان او مزيو زقبر كونتات دما نعنا لعول قداسنا زلوي بمبال كنديك زي تقيسا امريكا كن بعلكم تفلتو انتو تدليكم نعتواقوناي تقداي سلامتايكم زبلو زلو امريكا يودكو سلو زلو لكيمامم كودكو كلكم موميم زلو زلو تدي مغنياتو انت ليه تواقي امم تشاينا حجي دحر 5 عمت بفلصم كحسبوا يكونوا يا امريكان تشاينا واقوا دحر 10 عمت اي كحسبني سلامتاي اتتخذوا دلا تشاينا اصبيقه خد قدمه مخانا فليطوم سلا زلوي لدا حزبهم الله እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓይሎም ክሓልፉናዮም ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ብኩሉ ዶሚኔት ክገብሩና እዮም ስለዚ ሕጂ ቀዲምናዮም ከለና ኣብ ገለ ኣትሊስት ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ሓሊፍናዮም ከለና ገለ ክፋልናቶም ንድሕሪት ክመልሶ ክንክእል ኣለና እገዳ ፈቲኖም ኣብቲ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ማይክሮቺፕስ ኣብቲ ሴሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ ዝበሃል ኣብኡ ብዙሕ ተፅዕኖታትን እገዳትን ገይሮማ ኣብኡ ከሪኩም ክሳዕ ክንደይ ይስዕርዎም ከም ዘለዉ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣለያ ትገብር ዘላ ንቻይና ጠጠው ከተብላ ንቻይና ጠጠው ከተብላ ጥራይ ዘይኮነስ ንድሕሪት ክትመልሳዕ ብዙሕ ፈቲና ትፀገም ግን እቲ ቀዳማይ ፈተነናቶም ኣብ ራሻ ስለደይ ሰለጠ ቻይና ድማ ጽቡቅ ገይሮም ገጢሞም ስለ ዘለዉ ለንከነ ሕጂ ድሕሪ ናይ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ኣብኡ ኣብ ዝሓለፈ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ናይ ኣሜሪካ ከይዳ ነይራ
ካልኦት ዲፕሎማስኛታት ናይ ኣሜሪካ ድማ ናብ ቻይና ክውዕሉ Responding to this, maritime tensions between the Philippines and China in the South China Sea. In recent months, Beijing has fired water cannons at Philippine resupply vessels near the disputed Second Thomas Shoal, where a Philippine ship was deliberately beached as an outpost in 1999. All that's raised the prospect of the US being drawn into So ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ፊሊፒንስን ቻይናን ክፋጠጡ ፀኒሖም እዮም እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከምዚ ቻይና ትፀቅጥ ዘላ ተሃርማ ዘላ ንፊሊፒን ተፈራርሃ ዘላ ገይሩ ክሸጦ ዝፍትን ፕሮፓጋንዳ ናቶም ግን ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእና ኣሎ ምክንያቱ ሃገር ድሕሪ ሃገር ንሪኦም ስለ ዘለና ምዕራባዊ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ዝዛረቦ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ንውግእ ክትዳሎ ከላ ነቲ ፀላኢ ንምስይጣን ስትራቴጂ ናቶም ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍ ደገ ቻይና መፅያ ትደናደን ዘላ ንውግእ ኣሜሪካ እያ ስለዚ ቻይና ዝገበረቶ ከምዘይብላ ፊሊፒንስ ሎሚ ይኩኑን ጎረቤቶም ኮይኖም ንዓመታት እዮም ጎረቤቶም ነይሮም ብፍሉይ ሎሚ ኣንፃር ፊሊፒንስ ዝንቀሳቀስሉ ምክንያት ክህልዎም ኣይክእልኒ ቻይና እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ፊሊፒንስ ኣሜሪካ ኣትያቶ ስለ ዘላ እዩ ريوا هنج انتاي بلكم كم زلوا كساك كندي بيز سابت بوتا جيرالا بين كتدقت حسب كم زلا من ريوا هنج conflict with Beijing. If any serviceman, Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the mutual defense treaty. زتري وزلهم آتي برايم مينستر ناي فيلبينز زلويو دارجع ملو بملو مس أمريكا كميوز نبرة مس تشاينا تبوظم دنا زنبريو أتا فيلبين تبهل تبوتها تما رجعت نيرو حججن أمريكا بتحت تحت جرا نزي سبزي أمس أصل زلاب سلطان زد ما حدا كابتنة أمريكا أجندة لك كمتي أبي يوكرين زلنسكي زقبرو زلو زد ما أبت فيلبين كم زقبرو زلو يسلزي نتكونتات أمريكا من مليسا كتعطو زفك زلو برايم مينستريو ناي كلام برايم مينستر أبز حلف انترفيو جيرنيرو بتعم زحزن كونتات هاجرنا نبكمي موافرن دفعنا أمريكا تخونا لا طبعا نقوم سدم سدما قلص قبلنا يكونون كاب يوكرين كنمهار زي نخل مخاننا نابله. The Philippines Coast Guard has been on the front line of Chinese aggression, and that's why they've been invited to join the exercises for the first time too. In another first, Balikatan maritime drills will take place beyond Philippine territorial waters, but within its exclusive economic zone, shown by the yellow line here. But that has a potential to frustrate Beijing, because it overlaps with China's so-called 9-dash line. So, تريوال لهم إذا كنا تعتزي بتعمي أب أفتك أنا China كبابينا China المسيحة China super power هجريو أزيو أبي كتبة أزيو حيال كتبة ملوء مزلو هجريو أمريكا مودادر تاينا أمريكا أبزو إحنا جر كم تقدمه ونيز فلت جن أمريكا تقدمان دحريل كحتى أتصل زغزر دحان أمريكا ميزالك نبل خلينا بحفش أجن زبوتازي أمريكا أب كمين بوتا متيا نشاينا سقات كم تفترة لا زلا مو حسبوا إن أمريكا حدا هاجر أبتكع كم جيل أنت زمت سنير وأنتهي مخونة تجاربها سلزي وزن ريو زلنا تريو نورمال نزي كوني كم نورمال كتوزل لك كايز بلا كازلو زي ريبورتس قبل زلو نا جرمن ميديا فلويس لنا تشاينا زلو دوتش فيلو سم تراك يكونن كلهم ميدياتات بي بي سي دوتش فيلو كلهم زم معرباويان ميدياتات حدا بحدا فلويس لنا تشاينا زلو تايغراتهم تشاينا هاجرون وريراتهم مزيات كعاتهم او غهريماتهم نو ولا حنتي قبرتهم تايغراتهم بقطه بحليفاتهم بقطه حليف كايوم ناي مودا تصلايهم سلتخوني سلازي كلاتهم تميديا نمعرب أنصار تشاينا فلوي زخوني زرباي زلهم نقصر نسمعهم كابهم ناتا مهرنا نخيد معناته قبل هجي بسور زقبر زلبر لومي بقاعد خقبر سلندو يزلنا. In blue here, that's waters which Beijing claims as its own, despite a 2016 international court ruling that it had no legal basis to do so. This year's exercises will be directed in part from 3 of 4 Philippine military bases to which the US gained new access last year. زحلفة عمد راي أبز بوتاتات زنريو زلنا حدش أكسس وسيدة أبز بوتازي دفاعتان وتهدراتان بيزاتان تحيل على مالتي سلزي زنريو زلنا كونتات تشاينا يكونت كمزي irritated تخون زلا أمريكا أبدر كوخيتا مزيا سقعت فترة الله سلزلا زغا نمان مهاجر مها من ورادر تخا هاجر كبر كله ناي بحكي بداهي مخانو كتفلت تقولوا لكم تشاينا تعقس سلازلهم ترى سلامتايم كسوق تعقس يرم زلو حدا ممكن أمريكا بتصحي لن كلا يدما أمريكا ناتفش سلت خيزلا متأن مس أمريكا زي تواجوه متأنو كن متاينا فترة وسقي لهم زخدوا متأنو أمريكا بعلا كتف علىهم كم تغل بعلا كتوت كلهم كم تغل سلازفلت يوم سبب جيرمين كالكوليت جيرم ما زلوا أمريكا نبأسي ببزح من قد كتقدمنا نحنا جن كسب توكشهم زي هرمنا حيلنا خنجبرينا حيلنا خندقينا كل زكالنا خنجبرنا جن نفتناتا مسعودة أين أتونينا زبل مرجع يجلو. They include locations near the Second Thomas Shoal, but also the stretch of water separating the Philippines and Taiwan, the self-ruled democracy China claims as its own.
The exercises follow a flurry of diplomatic activity aimed at bringing Washington's allies in Asia closer together. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. recently attended a historic first trilateral summit with the leaders of the US and Japan. Marcos has since said the meeting wasn't targeted at any country in particular. So ኣብቲ ሓለፈ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋናት ንዝመራሓ ናይ ፊሊፒን ከምኡ ድማ ናይ ጃፓን ሓደ ናይ ሰለስቲየን ፍሉይ ኪዳን ተባሂላ ዋሽንግተን ተኣኪቦም ብዙሕ ነገራት ተገይሩ ነይሩ ልክዕ ካብኦም ዝተመለሱ እዚ ነገር ዝጅምር ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ክእለመሉ ከም ዝቐነየን ነዊሕ እዋን ከም ተሰርሓሉን ሕጂ ድማ ቻይና ቀልጢፍና ገለ እንተዘይጌርናያ ከተቐንየና ኣይኮነትን ዝብል ውሳነ ስለ ዝመፀ እዩ ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ዝለዓለ ስቃት ፈጢርዋ ዘሎ እዛ ቪድዮ ተመሊሰ ክገልፀልኩም እየ ምክንያቱ ነዚ ሕጂ ዝገልፀልኩም እንተይበኩም ግን ዝያዳ ክርዳእና ይኽእል ኣብዚ ንርአ እንታይ እዩ እቲ ንኣሜሪካ ክሳዕ ክንዲ ዝዘፍርሖም ዘሎ ለስና ሓደ ክፋልና ትከርየኩም እየ On this island near Shanghai, a massive industrial expansion is underway. Just 10 years ago, the island looked like this. Now it's a shipbuilding powerhouse. That single shipyard has more shipbuilding capacity than the entire U.S. naval shipbuilding industry. In 2023, more than half of the world's commercial shipbuilding came from China alone. ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ቻይና ኣብ ሓደ ዓውዲ ንኣሜሪካ ኮምፕሊትሊ ንሙሉእ ዓለም ኮምፕሊትሊ ዶሚኔት ጌራቶም ኣላ ኣብ ሓደ ዓውዲ ይኮነን ኣብ ብዙሕ ዓውዲ እዚ ኣብ ሺፕ ቢልዲንግ መራኽብ ኣብ ምህናፅ ኣብ ዓለምና 51% ኮመርሻል ሺፕ ቢልዲንግ ኣውትፑት ኣብ ዓለምና ዘለዋ ንንግዲ ንጥቀመለን መራኽብ 51% ቻይና እያ ተፍርዮ ጀስት ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተማቕሮ እዛ ዘረባ እዚኣ መራኽብ ናይ ንግዲ ናይ ዓለም 50 ልዕሊ ፍርቂ ቻይና እያ ተፍርዮ ድሕሪኡ 26% ሳውስ ኮርያ እያ ተፍሪ ጃፓን 14% ኤውሮጳ 5% ካልኦት ድማ ዌር ኢዝ ኣሜሪካ ኖዌር ቱ ፋይንድ የላ ስለዚ ኣብቲ መራኽብ ዓውደ ኩናት ናይ መራኽብ ኔቪ ካልእ ንቻይና ክወዳደር ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይኮነን ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ናይ መርከብ ምስራሕ ቴክኖሎጂን ዓቕምን ብቕዓትን ዘለዎ ሃገር ኣብ ዓለም ቻይና ስለ ዝኾነት 51% ይብለና ኣሎ እተን ድሕሪያ ዘለዋ እውን ኤስያውያን ኣብ ጎረቤታ ዘለዋ እየን ስለዚ እቲ ናይ ቻይና ዓቕሚ ኣሜሪካ ኣብ ዝኸደቶ ልዑል ፍርሒ ፈጢርላ ዘሎ እዝን ወዲ እዝን እዩ ኣብ ካል ቴክኖሎጂ ድማ ከም ፃርኩም ንቐፅል The US accounted for less than 1% of that. Here's how China became the world's shipyard and what that could mean for the US in a protracted war. At San Diego's NASCO shipyard, thousands of workers clock in each day to fill orders fueled by the largest naval shipbuilding budget in decades. Despite the increase in spending, $32 billion in 2023 alone, the country's once thriving shipbuilding industry has dwindled. At the same time, China's shipbuilding footprint. So, America, ዓብለዋ እዩ ናይ መራኽብ ግን ንውግዝ ጥራይ ዘተኮረ እዩ ኣብቲ ኮመርሻል ቢልዲንግ የላ ስለዚ እቲ ናይ ቻይና ግን ኣብቲ ናይ ኮመርሻል ቢዝነስ ዘድሊ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ መራኽብ ኣብ ምፍራይ ቀዳማይ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዕዳጋ ዶሚኔት ዝገብሮ ዘሎ እዩ መሊሱ ድማ እናሓየለ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ንቐፅል what is the competition ናይ ክልቲኦም ናይዞም ክልተ ሃገራት is expanding dramatically. China has over 200 times the shipbuilding capacity of the US. As a maritime researcher at the Center ሕክመዶ ቻይና ልዕሊ 200% ዕፅፊ ብቕዓት ኣለዋ ወይ ከዓ ዓቕሚ ኣለዋ መራኽብ ናይ ምፍራይ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ 2% ልዕሊ ኣይኮነኩም የለን ዕፅፍናታ ዘይኮነስ ልዕሊ 200% ዓቕሚ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ 200% ዓቕሚ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ ቻይና ንኣሜሪካ ንሕጂ ጥራይ ኣይኮነን ስጋኣታ ንዓመታት ዝመፅእ ዘሎ እውን እዩ ስጋኣታ ስዋይ እዚኦም ሃገር እዚኣቶም ሕጂ ገለ እንተደይኮሊፍናዮም በፍፁም ዕድል ክቡና ኣይኮኑን እዮም ዝብሎም ዘሎ ዕድል ክቦም ኣይኮኑን ምክንያቱ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ታሕቲ እዩ ዘሎ ምዕባለ ሃገር እዩ ሓያል ዘሎ እምበር ህዝቢ ገና ኣብቲ ናይ ደረጃ ናይ ኣሜሪካ ኣይበፅሕና ኣሎ ሶፊስቲኬሽን ናቱ ስለዚ ገና ኣብ ታሕቲ ከሎ ክንዲ ዝቀዲሞም ዘሎ ንላዕሊ ገፁ ምስ መፀት ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ንቕድሚት ክኸይድ ከም ዝኽእል ንክንደይ ዓመታት ክኸይድ ከም ዝኽእል As a maritime researcher at the Center for Strategic and International Studies in Washington, D.C., Matthew Faneole analyzes China's shipbuilding strategies and naval growth. You can see the Deep Green Hull and you can see an evergreen written right there. Its shipbuilding empire has grown in lockstep as its economy has been able to grow and expand. We're talking about over $100 billion being injected into the shipbuilding industry. China leveraged all that capital to build up the world's largest navy by hull count. In 2023, the U.S. Department of Defense reported China had over 370 battle force ships. That's about 78 more than the U.S. So, كندري زلنا ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ናይ መራኽብ ዓውደ ኩናት ቻይና ክሳዕ ክንደይ ብቁፅሪ ዶሚኔት ዝገብራ ከም ዘላ ምክንያቱ ኣሜሪካን ቻይናን ብባሕሪ እየን ዝራኸባ ብመሬት ኣይራኸባን እየን ብባሕሪ ስለ ዝራኸባ ቀንዲ ንቻይና ድማ መቀናቐንታ ኣሜሪካ እንድሕሪ ክንብል ኮይና ዝያዳ ዘድልያ እንታይ እዩ ባሕሪ መራኽብ ዘድልያ ስለዚ ኣብቲ ኢፌክቲቭሊ ኣብ ከባቢኣ ክትጥቀመሎም ትኽእል ዓይነት መራኽብ ኩናት ናይ ባሕሪ መራኽብ ክንርኢ ከለና
370 ኣለዋ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ድማ 292 እዚ ናይ ቻይና ግን ብቕልጡፍ ክምዕብል ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ዓቕሚ ትብቅዓት ልዑል ስለ ዘለዋ ማለት እዩ ንቐፅል By 2030, China expects to reach 435 ships, while the US fleet is projected to stay the same size or so እዚ ሕጂ ክኸውን ከሎ ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ማለት እዩ ናይ ቻይና ናብ 435 ክድይብ ከም ዝኽእል ትፅቢት ይግበረሉ ናይ ኣሜሪካ ግን ነታሕቲ እምበር ንላዕሊ ክወስኽ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ትሑት ስለ ዝኾነ ስለዚ ቻይና ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ናይ ኔቪ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ዶሚንያንት ሓይሊ ክህልዋ ከም ዝኽእልን ዶሚኔት ክትገብሮ ከም ትኽእል ትዕድል እቲ ዓውድቲ ክትመልኮ ከም ትኽእል እዩ ዝነገረካ ስለምንታይ እቲ ብቅዓት ናይ ምፍራይ ብፍላይ ድማ ንንግዲ ዘድልያ እሶም ስለ ዘፍርይዎ ነቲ ናይ ንግዲ ዓውዲ እውን ንክቋፀርዎ ዝለዓለ ዓቕምን ብቅዓትን ከም ዘለዎም ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና get smaller. We have less ships, but they're bigger. We also have an advantage when you look at just the amount of missiles that our ships are able to carry into launch. So larger ships, more firepower. The US has more active aircraft carriers too, 11 compared to China's 2. so ኣብቲ active aircraft carriers ብፍላይ ነፈርቲ ኩናት ከበግሳ ዝኽእላ ዓበይቲ መራኽብ ክኸውን ከሎ ኣሜሪካ ዝያዳ ዘለዋ 11 carriers ኣለዋ ቻይና ግን 2 ኣለዋ so ኣሜሪካ 11 ኣለዋ ቻይና 2 ኣለዋ ክንብል ከለና yes ኣሜሪካ ሓይሊ ከም ዘለዋ ይኸትሪ እንተኾነ ትፍልሊ ክትሪኦ ኣለካ ኣሜሪካ ስለምንታይ ዘድልያ ኣሎ ንቻይና ኣብ ጎረቤታ መፅያ ክትጥቃዕ ስለደሊ ቻይና ክንዱዚ ከድልያ ኣይክእልን ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ቻይና ንኣሜሪካ ኣብ ዓዳ ከይዳ ከተፈራርሃ ወይ ቡሊ ክትገብራ መደብ ስለ ዘይብላ ኣብዚ እዋን እዚ ነታ ዓዳ ዘሎ ኩነታት ተን መራኽብ ንኣሹ ንሰን ዝያዳ ዘድልየኻ ምክንያቱ ዘን ኬሪየርስ ዝበሃላ ነፍሲ ወከፈን 6-7 ከብተን ንኣሹ ንሪኦ ከብተን ናይ ኣፅዋር ተሰኪመን ዝኸዳ እዚኣተን ነፈርቲ ደግብላ እምበር ኣብቲ ቀን 6-7 ኣለዋ ዝከላኸላ ንዓ ተንቀንዲ ኣክቲቭ ንዎር ዝጥቀመላ ማለት እዩ ሶ ንሳተን ኣብ ዙርኤ ዝኸዳ ተንቀንዲ ንውግእ ዘድልያ ዝያዳ ቁፅሪ ቻይና እዩ ዘለዋ እዚአን ግን ኮምፕሊት ናይ ነፈርትካው ተበጊሰን ከጥቃዓ ከላ ስለምንታይ ከኣሜሪካ ትደልየ ካብ ዓዳ ኣዝያ ርሒቓ ክትግብት ስለ ትፍትን ዘላ ናብ ከባቢ ቀሪ ኣፍሪካ መፅያ ክትብል ከላ ወይ ገለ ክትገብር ከላ ካብ ኣሜሪካ ፍላይ ገይረን ክመፃ ከላ ነፈርታ ግን ክንደይ ግዜ ይኮዝ ዘለን ስለዚ ኣብዚ ከባቢ ክኾና ኣለዎን እተን ካልኦት ሃገራት ግን ከም በዓል ቻይና ኣብ ዓደን ስለ ዘለዋ ከምዚአን ብዙሕ ኣየድልዮም ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ንሳተን ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ጥራይ እምበር ኣብ ከባቢ ካልኦት ሃገራት ከይደን ቦታ ደረባ ዓቕሚ ዘፍርሃ ስለ ዘይኮና ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ዓውደ ኩናት ወይ ከዓ ውድድር እዚ ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ክንደይ ዓመታት ናይ ምልክት ዝገበረተን እየ ቻይና ኢማጅን ድሕሪ 10 ዓመት 15 ዓመት ክሳዕ ክንደይ ክዓቢ ከም ዝኽእል እቲ ናታ ወላ እዚ ናይ active aircraft carriers ዝበሃላ ንሳተን እውን ክውስኻ ከም ዝኽእላ እዩ ዝፍለጥ This means the US Navy can more easily project power in multiple areas and launch attacks over vast distances. But China is racing to catch up. Recent satellite imagery analyzed by CSIS shows significant progress on China's 3rd aircraft carrier and other key naval vessels. It's unlikely that China will have the same number of aircraft carriers as the US just because it doesn't have the same global footprint or the desire for the same global footprint, but it is trying to erode the technological advantage that the US enjoys. All of this naval growth is possible because of China's colossal shipyards, like this one at Changxing Island. Satellite imagery shows dozens of ships under construction at Jiangnan Shipyard. It's not just the size of the facilities, it also produces them quickly. Part of that is the repetition of the process. It hasn't always been this way. For decades, the US dominated the international shipbuilding industry, reaching its peak in World War II. The mightiest battleship ever built, the USS Iowa. This shipbuilding momentum continued long after the war. In 1975, it was the world's biggest shipbuilder, but by the 1980s, The subsidies that had been keeping that industry afloat went away during the Reagan. so ኣሜሪካ ቀደም ነዚ ዓውዲ እዚ እውን ዶሚኔት ትገብሮ ነይራ እያ ግዜ ነይሩ ዋይ ነዚ ዓውዲ እዚ እውን ዶሚኔት ትገብረሉ ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ጠቕላላ ቻይና ኣብ ኩሉ ዓውድያ ትመልካ ዘላን ኣሜሪካ እዚ ከዓ ፃዕራም ህዝቢ ስለ ዘለዋ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ከምኡ ድማ ብቁጠባ ድማ ንነዊሕ ጠሚቱ ክሰርሕ ዝኽእል መርሕነት ስለ ዘለዋ መርሕነት ናይ ቻይና ክንዲ ምንታይ ከሸይጥንዎን ብሕማቕ ክገልፅዎን ይፍትኑ ኣለዉ ሉክ ኣት ዲስ እቲ ፖስቸር ናይቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቻይና ኤቭሪ ታይም ነዚ ክሪኦ ከሎ ኣሜሪካ ራዕዲ ዝኣትዎም ርግፀኛ እያ ስለምንታይ እቲ ዲስፕሊን እቲ ኣቃውማ እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ወታደር ከምዚ ክኸውን ዘሎ ዲፕ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ክትሪኦም ከላ ሓንሳብ ግብረ ሰዶም ኮይኖም ይመፁ ሓንሳብቶም ጀነራላቶም ወዲ ነይሩ ናብ ጋል ዝኸየረ ትርኢ ተንፍሽፍሽ እዩ ዘለዎ ስለዚ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ብዲስፕሊን ዝኸይድ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ቻይና ካብ መጠን ንላዕሊ ከፍርሆም እሱ እዩ እቲ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ቴክኖሎጂ እውን ተመሳሳሊ ኣብ ላዕልነት ናቶም ብተደጋጋሚ ዝመፅእ ዘሎ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ሓንቲ ናይ ቴክኖሎጂ ክበኩም እየ እዚ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ክሳዕ ክንደይ ቻለንጅ ይገብርዎም ከለዉ ክርኢ ከለና ኣብ ቴክኖሎጂ ድማ ክበኩም እየ ካልኣይቲ ቢካዝ ዊ ሪሊ ኒድ ቱ አንደርስታንድ እቲ ውድድር ካበይ ናይ ዓውዲ ዝመፅእ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና This, at first glance, is just a smartphone.
But once you know what's inside, it becomes clear it's so much more than that. What really changed everybody's view of this device was what was at the heart of it. The microprocessor that was designed and manufactured. اتكال عودة وجه ها زيناي مايكروبروسيسورز ويكازي سمي كوندكتور اندستري زبحال زلوا أمريكان تشاينان أبزي فيتن فيتين قتي من زلوا أمريكا بقى انفيديا تبحال كامبانيا زلاتا نساون تشايناوي مبقل زلوا زي مسرتها كامبانيا لعلو خلو قد مسكالوت هجرات أوروبان تايوان كالوت انت شاريخان تشاينا دحريت تملتات فتن دلا تشاينا قن مقص أصريهم سينهم لا تواوي زبال زبال تكنولوجي حيزو أبعداقا بمغربو شوغير ومالاو. In China. It's at the center of tensions between the world's two biggest economies. The phone made by Chinese tech giant Huawei represents a breakthrough by Beijing as it tries to escape Washington's controls on its access to technology and establish a self-sufficient chip industry. So, إذا وين رأيوه؟ إذا كله قدرنا قبروا لخلو تشاينا هواوي تبع الكامباني زقلت أفه chip مفراي زبالة التليفون نايفونز بهالكامباني دم بتشاينا مع التاوي حقوق صبر الله مخنياتو بخلو عبلا لنا ترسل زل. Self-sufficient chip industry. If those U.S. controls had been successful, then a smartphone as advanced as this simply should not be possible without importing key components. China now is more capable than ever of building advanced technologies. إذا زبكم زلوا ريبورت ناي بلومبرجي وناي تشاينا ريبورت ويكا بروباغندا خي مثلكم ناي أمريكا ميديا يزم سألكم زلوا كيف تويهم زبلوا زلوا زتحكي كعبت وصل زي كله لذي انتينا نرزل لنا تشاينا أب كل فرونت دومينيت ناقبرتهم تمسك كم زلا كند منتاي حصورك قبروا لا كند منتاي كعكتوا كند منتاي تتوقبلوا يفتنوا له تتوقبلوا كم زي كله زلوا زغا هذا كابتي نساتهم زغتلوا زلوا بوليسي نبعلوا نعاتاتهم زي عوت ناخوني متسل زلوا نيشك ريامو بزعبه وتهدروا عقمنا أمريكا بعلم كزارب خلوك سمعين. And it worried U.S. officials who were more concerned about advanced chips going into military equipment than smartphones. It left them wondering, how exactly did China do it? U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo's visit to Beijing in late August was supposed to calm a standoff that has set China and the U.S. at odds with each other on everything, from geopolitics to trade. Her department has spent the past few years making it harder for China to buy or manufacture the advanced semiconductors needed to fuel the upcoming technology revolutions. U.S. So America tech قبروا هذا اليوم يرون China بستخالة متى نستوى السنة جزيسي متى كنا بلا لنا نستوى السنة جزية عدل كتبنا ناخد كلا لو أكساب نحنا organize نخون إلهم كابز chips بهال تكنولوجيا حدش قلت في نجار نخي مسرتو أبزقون يكون تتكملوا أب كمبيوتر ديو أب ماكينة ديو أب نفاري ديو أب مركب ديو أبزقون يكون تفترة حدش نجار قلت فن بلوت إن خي يكون نخون فايلهم نتمسر تاوي chips بهال اسكن بلوك نكبر رايلهم تكنولوجيا ناتهم بس من قدينا توكنا بلو نخل بخال من قدي كنا ورا درو ما ينخلينا كماتهم كتفنا نسرح ينخلينا زي كعلني سلزنا عتاتهم دان قبر مالنا إيدو من قرو ممكن أسرو مالنا حساب نحنا أورجنايز نخوني لهم يرم أنتو خاني ولا نتي كل مساعات أوهم تشاينا كعص أو زخول زبيكون بعلاتهم نتي أمريكا ديتس بيزنا برات كابنا أمريكا زبلت بريك ثرو شيب كتفرج جميرة على تشاينا سلزي بمنتهي كم زكوا عصرهم أغلب تعيبهم كم زلنا نريلن كنه إلى ماسك انت عانت حدا قاودي قوال الرأي زيا حداش مكينا ناي تي بي واي دي بهال كامباني أمتي وازلويا رأي وزيا زيا كامباني زيا مكينا كساك ندي بعبالة كم زلوا رأي بارك مقباري زي بارك هم بيجر كاتجا براب تشاينا خوي نزلوا تكنولوجي كاب تشاينا خاطر مهار لومي أبكار عالم يلن قديف كات غيد بعلاتها مكينة تبلا and then بعلى حاسباتها مكينة كله calculations جيرا لك باركينج ناتا اتوتول مالتيو إذا مسرعيو لك أزياء مكينة أزياء بعداقة مساتة وتيلهم بي ام دبليو واقانا مكينهم بعصر تغلطش وديلو بشاينا مرسيدس بعصر حدش وديلو مكيناناتهم مزيا مكينة زيا كورا درس المكينة مخنياتو رعدياتيو رعدي سلامتاي خزي أب كل عودي تسلا كل مكيناتاتهم واقاناتهم ديلهم ملو even أو ديلهم مخلو كورا دروي كعلون علو سلامتاي تشاينا بحصور ترايدي كونسي أزي بلوز مكينة يمزغر بزلو تودا دار بلوز نزلو بتن إلكتريك كار زي كونا almost هذا حبي دبنان دي أنس على لي وانزلو إتا ناي أمريكا حبن تخونت تسلا نبعلا بركناتا كاب كل 250 نام 250 قديلو دارجا 4% ماركت فاليو نايتا كامبان تحتو ريدو سلامتاي اتصاد دومينيت جيراتو زنبرا داغا دومينيت ناو دغه سلا زخري انا بزع ገንዘብ ኢንቨስት ነረ unfortunately ኢሎን ማስክ خسيرنا ግን ስቲል ተስፋ አለው ምናልባት
ንሱ ደይኮነ ክወድቕ እተን ካልኦት ካምፓኒታት ምስ ወደቓ ሪቫይቭ ክገብር ከም ዝኽእል እምነት ኣለኒ ቢካዝ ሶ ማች ስለ ዝረኽቦ ብዙሕ ግዜ ካምባክ ክገብር ዝኽእል ስለ ዝነበረ እምበር ምስ ቻይናውያን ተወዳዲርካ እኮ ብቐሊሉ ክትወፅእ ትኽእል ኣይመስለንን ንሳቶም ዘይፀዓት ሓይልን ኤነርጂን ኣለዎም ከምኡ ድማ ንፁር ዝኾነ መርሕነት ዘለዎም ሃገር እዮም So let's go back to up to chip industry እቲ ዓውዲ ኣብ ኩሉ ከመይ ክሳዕ ክንደይ ሓይሎም ከም ዘለዉ ንኽንፈልጥ The U.S. shipbuilding industry gradually dwindled away. Meanwhile, countries like Japan, South Korea, and China we continue were to heavily talking about this say it's about restricting China's military capabilities. The Chinese side say it's more to do with restricting the nation's economic growth. There is no room to negotiate when it comes to protecting Americans' national security. Her visit was quickly overshadowed by this. The Mate 60 is made to compete with Apple's iPhone. But unlike the iPhone, the Mate 60 didn't get a splashy launch event. Instead, it was quietly released for sale online. It still managed to sell out within hours. What it made. So it has been China ድማ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ፕሮፓጋንዳ ካብ ናይ ሃገሩ ንብረት ናይ ምዕራባውያን ንብረት ዝያዳ ክብሪ ይህብ ነይሩ ዕዳጋይ ዝበሃል ናይ ጀርመን መኻይን ዝያዳ ተፈታውነት ነይሩወን ናይ ቴሌፎናት ናይ ኣሜሪካ ኣይፎን ገለመለ ብዛዕቢ ተፈታውነት ነይሩዎ ኣይፎን ዝኩሉ ሓብትናቶም ቻይና እዩ ነይሩ ሎሚ ግን እቲ ህዝቢ እናነቅሐ እናተረድኦ ስለ ዝኸደ ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ተመጣጣኒ ቴክኖሎጂ ኣብ ካምፓኒታት ናይ ዓዱ ከም ዘለዎን እቲ ምዕባለ ድማ ኣብ ዓዱ ከም ዘለዎን ንኣሜሪካ ወይ ከዓ ንኣይፎን ድማ ናብ ኣሜሪካ መፅኦም ምስዓራ የድልዮም እዩ ኣብ ቻይና እንተስዒሮም ኦሬዲ ኣይፎን ማርኬት ካፒታላይዜሽን ናታ ብ10 20 30% ክጎድል ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ገና ናብ ኣሜሪካ ከይመፁ ከለዉ እየ ዝብለኩም ንኣይፎን ንተስላ ኣብ ቻይና እንተስዒሮሞም ኦሬዲ ሕቆኦም ሰይሮሞም ኣለዉ ስለምንታይ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናቶም ቻይና ስለ ዝነበረ ተርዲኹም ኣለኹም እዚ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ኣይፎኖም ድዩ ካልእ ገለ ድዩ ኣብ ቻይና ዝያዳ ዕዳጋ ናቶም ኣብቲ ዕዳጋ ናይ ቻይና ተስዒሮሞም ካምፓኒታት ናይ ቻይና ተወዲሉ ኣብኡ ከሎ እቲ ብርክናቶም ርክመሽ እናበለ ዝጀምር ምክንያቱ ኣብቲ ማርኬት እቲ ዝዓበየ ማርኬት ናይ ዓለምና ቻይና እዩ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ኣብኡ እንድሕር ተሳዒርካ ኮይንካ ናይ ግዜ ሕተ እዩ ኣብ ኣሜሪካ መፅያ ክትኣልየካ ምዃኑ ኣፍኮርስ ኣሜሪካ ሓፁር እያ ትገብር ዘላ ኣይትምፁ እዚ ከልቢ ገይሮም ማይክሮፎናት ገይሮም ውሕ ክብሉ እዮም ዝዕሉ ዘሎ ቻይና ከምዚ ትገብር ኣላ ሕጊ ትጥሕስ ኣላ ከምዚ ዓይነት ሰብኣዊ መሰላት ተጉድል ኣላ ብሕሱር ዋጋ እያ ትሰርሖ ዘላ ናበልካ መዓ ዘረባ ከምኡ ስለ ዝኾነ ደይኮንካ ቀደም ኣብ ኬድካ ፋብሪካታት ከፊትካ ከምኡ ስለ ዝኾነ ደይኮነ ኮሙኒስት ሃገር ምዃና እናፈለጥካ ደይኮንካ ዝኩሉ ሃብቲ ካብ ትድልብ ነርካ ሎሚ ክትቅድመካ ስለ ዝጀመረት መዝሙር ቀይርካ ዘረባ ቀይርካ ክትዛረብ ከለኻ ዝሰምዓካ የለን እስከ ናይ ካልኦት ኤክስፖርትስካ ክንሰምዕ ኣብዚያ ድሕሪኡ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንሰምዕ ኢና እስኪ ኣብዚያ ንስማዕ ናይ ቻይና ጉዳይ has released its economic growth numbers for 2023 at 5.2%. Now, the Paul Krugmans of the world, the Western mainstream media doing what, or at least playing at, what seems to be economic analysis, has claimed that China's economy is on the verge of collapse, that there are indicator after indicator, mainly in the property sector, real estate sector, that show that China is on the decline, while the United States has released its numbers well after China's at 3.1% growth. And the enthusiasm for this has been just wall to wall in the pages of the New York Times, Washington Post, etc. ኣብ ዝሓለፈ 2023 ዓመታዊ ፀብፃብ ናቶም ናይ ግሮዝ ናይ ቻይና 5.2 ገይራ 5.2 ዕቤት ገይራ ከላ ቻይና ክትወድቕ እያ ተንቆልቁላላ ዝብል ዜና ይወፅእ ነይሩ ኢልካ ኣሜሪካ ድሕሪያ መፅያ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ 3.1 ምስ ገበረት ግን ኣሜሪካ ቁጠባ ይዓብሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ክልቲአን ዜና ሃገራት ጥቃጥቃ ቁጠባ ናተን ንሽተይ ዝዓብዮ ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይና 5% ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባ ናይ ቻይና ግን ከም ሓደ ዝወድቕ ዘሎ ጌርካ ክትገልጾ ከለኻ እቲ ናይ ኣሜሪካ 3.2% እዚ 3.2 ከማን ዝዓበየ ክፋናቱ ካብ ዲፈንስ ካብ ወታደራዊ ሓይልታትን ከምኡ ድማ ዘ ናይ ቴክኖሎጂን ዓለም ሙሉእ ብሒተን ዝሰርሓ ዘለዋ መወዳድርቲ ዘይብለን ዘይነበረን ክሳብ ሕጂ ካብኣተን ዝመፅእ ዘሎ ዕብየት እምበር ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ካልእ እኮ ንፈልጦ የብልና ምናልባት ተን ካልኦት ካብ ስታርባክስን ማክዶናልድ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ at the end of the day እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለኻ ማኒፕሌሽን ነቲ ሓበሬታ ነቲ ዜና ነቲ ኩሉ ነገር ማኒፕሌት እናገበሩ ነቲ ናይ ቻይና ከም ሕማቅ ነቲ ናቶም ሕማቅ ግን ከም ፅቡቅ ንዓለም ንኣመኑ ንነዊሕ ከይዶም እዮም ሕጂ ግን ንነቕሓሉ ግዜ በፂሑ እዩ Now, China and the United States are at significant odds. The U.S. has been employing many measures to try to decouple and contain China's rising economy. Could you talk about this decoupling myth and the reality of the situation? Is the West, in particular the United States, correct through its periodicals and mainstream media that China is on the collapse? And if not, well, what exactly is going on and how does it relate to this emerging multipolar world, the rise of BRICS, etc.? Okay, there's a lot of noise around all of this, as you rightly point out. And so it requires a little bit of opening the space so that we can talk
without being lopsided cheerleaders for one or the other. So let me begin with China. China is an enormous economic experiment. It should be understood in that light. It should not be held up to standards that don't apply to an enormous historical experiment. Let me explain. Wow. زحر عبي بروفيسور يو انتي زبل زلو نچاينا مجمريا كنردع كنفتنا لنا يلو مغنياتو اوش تحصير غزي حدا عبي هاجر معت حزب زلوو كمز عينت امراتاو لو تقدبر كلها بتنسخا قدم تفلطو ነገር ጌርካ ክትገልጻ ክትፍትን ይብልካን حدا عبي ኤክስፐሪመንት ይዚህሎ ስለዚህ ንቻይና መጀመሪያ ክትገብረ ዘለካ ክትርዶክ ክትፍትን ክትከላለካ በትንስኻ ትፈልጦ ዴፊኒሽንስ ዲፋይን ክትገብረ ቅድም ፍታና በለ ንስማዕ የስከንሽተ A half a century ago, China was, by all counts, among the poorest, most backward countries on this planet, and had been in that position, a position that Xi Jinping refers to often as a period of humiliation, for 2 or 3 centuries, during which large and small colonial powers could simply arrive at a port city along the Pacific coast of China, send in a few cannons, a few troops, and establish an enclave, a portion of a city which would be for them and their nationals to set up shop and to exploit whatever opportunities for trade might exist. قدمي هذا موائل هذا سنشوري تشاينا هذا الدخا دحور حيالات هاجر دما كابز مصيوم نشتي بوتا وسيدم نشتي مراخب ناي كونات حزوم مصيوم بوتا حيزوم دليتم كغبروان كبتاتنوان زقولو زنبريوم نزي موائل زي بريزنت نا تشاينا بريزنت شين تايزبلو موائل ناي حفرت يزبلو هيميليشن وردت زبنه وردت نا تشاينا تباهيلي زغلص ስለዚህ እቲ ዝሓለፈ መዋዕል ክሳብ 1950 ዝነበረ ግዜ ቅድሚ ዝነበረ 100 ዓመት ወይ 150 ክሳብ 200 ክትብለ Over the last half century, this country, now numbering roughly 1.4 billion people, that is over 4 times the population of the United States, much larger than Europe, and so on and on. Over this relatively short historic time, half a century, more or less, they went from the worst poverty imaginable. For those of you who have never read a Western work on China at that time, the work of a missionary family, the author Pearl Buck, B-U-C-K, The Good Earth, I believe is the title of her novel. She wrote more than one. Will give you an insight. You won't forget it. The images are incredible in that book. So here you are, half a century later, and it is the admirable object of almost disbelief, or in the case of Paul Krugman, straight out disbelief. Nobody has believed it. They didn't believe it in the 1950s and 60s. تنتهي زبل زلو إذا حجر زيا كاب حد الدحور حماق قطبة أوش تحتصير جزية فرق موائل كتب لا تخليها حد نخت أمنوز الشجرة ترجع معبالي كتبت عزقالة حجرينها نزارب زلنا يزوزل سلزي دارجة بس حسب قال بقالو disbelief نك أمنون زشجرة له درجة يتبت عزلو إت درجة China بس يحطوا زلها معبالا سلطانا ما نم ولا نتاريخ زين ببدي ونخالي زين ببدي سب نكأمنو عبد الشجر ولا درجة معباليها بس حزلا زي زقاع بخمسة عيني كنت متتخيلنا ترايت نجارات كرد عنا زخد يزبل زين China than in the United States. More recently, when they said they had lifted somewhere between 6 and 800 million people out of global poverty into middle income level, people didn't believe that either. People didn't believe any of it. The most typical reaction of intellectuals from the West going to China and coming back was a statement that began, you can't really believe it, but, and then they would describe modern cities that they had visited, modern institutions, and, because we're going to end up there, the peculiar quality of China that instead of allowing slums to develop, they build the housing ahead of the people's ability to afford to buy it, meaning that there are blocks of empty, completed or nearly completed apartments. As if this were انتهي زبل زلو ناي بحكي زقرم كونتاتنا نرزلنا تشاينا اتي اقباب معبالناتا نمبزحتو معربايان هقرات نكأمنو له ابزي كلو درجة غيريا تتخيد دلايلو اب مبزحتن هقرات كتماتات كهنت اخلاو تسبنا ابت كتمياتو ابت كتما ما اقول غزاوت سلازي ركم تايقبر سلامس ويكا بداساتن تشفاچفو زنبرو لبوتاتات يمعبل سلامس دما مبزحتن كتماتات تشاينا ግን اقديما بزحت تقرص سلازي هانصت معاد غزاوتي ኣብቲ ከተማ ዝሓሰብዎ ቦታ ማለት እዩ እዚ ከተማ ክንገብረይና ክብሉ ከለዉ መዓት ገዛውቲ ደይስራሕ ሰብ ግን የብሉን ጥራይ ገዝኡ ዘለዎ ሰብ መዓት እዩ ተባሂሉ ፊልሙ ብዙሕ ይስራሓሉ
قاسنا بدت كتما سلازم عبد الله سب كابت قطر دي كابدنا متى أفت كتما مساتوي إزتري وزلهم كتماتات كون كيلو سلازي أقدموا نقدميت حاسبك كسرع زغل منقسينا نرزالنا يزول زلو معرباير على بتن سوم زفلتو ودي كونسي كابهم للعلي زرقاقي معبالة زفلت حبرتسب بتناتهم ديكشنري كقلصوا خمزة يكونوا يزقل زلو نايم حق زقرب زرباينا نسمى زلنا ምናልባት ነዚያ ዘረባናቱ ልክ ካባ ፍልይ ኣቢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ነቲ ኣብ ኩነታት ክገልፆ ክንርኢና ፅኒኢልና ብካልእ መንገዲ ማለት በቲ ፖለቲካዊ መንገዲ ክሪኦ ከሎ ግን ንመለስ ከንሽይ ንስማዓዮ እዚ ፕሮፌሰር So it's really important resource investment that had gone astray rather than a strategy, which by the way may be the wrong strategy, but it's a strategy coming out of a country which strategically speaking is not the first one you would want to throw stones of criticism at. But it is a huge country. It has serious raw material and food issues. It has a history of an expatriate community elsewhere around the world of Chinese citizens with complicated relationships back home. It is trying things of all kinds, some of which don't work, because that's what experiments are all about. So yeah, they have problems, they have imbalances. Their record in the field of civil liberties is not what you want. There's all kinds of social criticisms that can be made, and by the way, are made in and by Chinese people about what's going on there. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዛ ሃገር እዚኣ ፐርፌክት ደረጃ በፂሓላ ኣይኮነን ዝበሃል ዘሎ ነብሳ ዝኻለ ብዙሕ ፀገማትን ጉድለታትን እውን ኣለዋ so እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፕሮፌሰር መሲልኩም ብሕፅር ዝበለ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ሓፂር ግዜ ተኣምራታዊ ለውጢ ዝገበረት እያ ከም ሓደ ዓብይ ኤክስፐሪመንት ወይ ካፈተነ ወይ መርመራ ጌርካ ወሰዳ ጌጋታት ኣሎ ዶ ጉድለታት ኣሎ ዶ ስሕተታት ኣሎ ዶ የስ ኣሎ እንተኾነ እቲ ኤክስፐሪመንት እቲ እዚ ውፅኢት እዚ ትሪኦ ዘለካ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ን800 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ካብ ኣደዳ ድኽነት ናብ ፅቡቕ ህይወት ከሰጋግር ዝኽኣለ ኤክስፐሪመንት እዩ ብኸምኡ መንገዲ ተሪናዮ ጥራይና ድማ ፅቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ናይ ቻይና ክንወስድ ንኽእል እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ምርኣይ ካብ ምእማን እዩ ካብ ስቑኢልና ኣብ ህውተታ ንነብር እስከ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እቲ ተራ ናይ ኣሜሪካ ትኸዶ ንከምዚ ዓይነት ኩነታት ከመይ ጌራ ትሪዮ እስከ ንስማዕ እዩ 30 ዓመታት ኣብ ጎኒ ወያነ ተኸተልዎ ፖሊሲ ካብኡ ዝኽፍእ ዝንቡዕ ፖለቲካ ነይሩ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልና ክሳብ ዝናይ ትማሊ ወያነ እውን ህዝቢ ትግራይ ከጋግም እንቲ ኣሜሪካ ምሳና ኣሜሪካ ላ ተምፅኦ እቲ ዝንቡዕነት ናይቲ ፖሊሲ ብኡ ገፅ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሱዳን ዝማዕበለ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ 30 ዓመታት ሓደ ብሓደ ብዝርዝር እንተሪኢኻዮ ኣብ ሶማልያ ተኸተልዎ ፖሊሲታት ሰዓት ብሰዓት ደም ኣሜሪካ እንድሕር ሪኢኻዮ ካብኡ ወፃኢ እውን ሊብያ ኺድ ኢራቅ ኺድ የመን ኺድ ተኸታተልዎ ፖሊሲታት ተሪኢኻዮ እዚ ዝንቡዕ ኣጠማምታ ዝፈጠሮ ፀገም እዩ ስለዚ ኣጀንዳ ኢልና ክንዛረብ ከለና ነቲ ኣጀንዳ ከነንብቦ ክንክእል ኣለና ብተጨባጢ ወይ ብመርትዖታት እውን ምስ ግዜ ብቐጥታ ዛመትካ ተብል ኣብዚ ኩሉ ዓመታት እዚ ንምንታይ ተፃቢኦምና እንድሕር ተባሂሉ እቲ ናይ ቀደም ናይ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝመፀ ጠማምታ ሲ ብናይ በዓል ፎስተር ዳላስን ሽዑ ዝነበረ ጠማምታ ናይ ዝሑል ኩናትን ስለ ዝረኣየዎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእል ትኸውን ድሕሪኡ ኸ ስለምንታይ ዝቐፀለ ተፃውኦ ኣነ ፖለቲካዊ ባህሎም ፀገም ናይዚ ሰብ ፍሉይ ረብሓ ንብሎም ንሕና ናይ ብሓቂ ከዓ ሰብ ፍሉይ ረብሓ እዮም ኣዝዩ ፀቢብ እቲ ተሓሳስባ ስስዕት ድርሆ ናይናትካ ክትግብት ምድላይ ተፈላለዩ ካልኦት ሸጠፍ ምትላላት እናገበርካ ምስራሕ ባህሊ ናይ ባህሊ ፖለቲካ እንጂ ቀፃሊ 30 ዓመታት ኣብዚ ዞባና ሃገር ብሃገር ከይድና እንተርኢናዮ እቲ ዝገበርዎ ጌጋ ናይ ዓለም ባላንስ ብድልየታ ዘይኮነ ቻይና ኣውት ማኑቨር ያገራቶም ሩስያ እውን ኮንቴይን ገብርዎ ኣይከኣሉን ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ሕብረት እውን ከረጋግዎ ኣይከኣሉን ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ምስ ምኽታም ናይ ዝሑል ኩናት ድመፀ ኣይሰርሐን እዚ እንታይ ፈጢሩ ጭንቀት ፍራስትሬሽን ቀፃሊ ፍራስትሬሽን እዚ ሕጂ መዓልቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጥሩምባታት መናፍዕ ንሰምዖ ብሙሉኡ ዝገልፆ ነገር እንድሕር ኣሎ ውድቀት ናይ እዞም ሰብ ፍሉይ ረብሓ ፖሊሲታት ኣብ ኩለን ከባቢታት ናይ ዓለም ዝርአ ካዛክስታን ከምዚ ኮይኑ እንታይ ኢሎም ካሎሚ ንዑ ትርኣዩ ኣንብቦ እቲ ንሳቶም ዝህብዎ መግለፂታትን ንሳቶም ደምፅኦ ኣገላልፃታትን ናይ ሩስያ ኮንቴይንመንት ገዲፎም ናይ ቻይና ኮንቴይንመንት ክግበር ኣለዎ ናይ ቻይና ኮንቴይንመንት ብኸመይ ኪዳን ትፈጥር ህንዲ ምስ ኣውስትራልያ ምስ ጃፓን ምስ ደቡብ ኮርያ ሓደ ኣብ እስያ ፓሲፊክ ሽግር ትፈጥር ሆንግ ኮንግ ኣሎ ታይዋን ኣሎ ካልኦት ተፈላለዩ ጉዳያት እናልዓልካ ሽንጀን ሕጂ ክመሃሩ ኣይኽእሉ እንዲኦም
ስለምንታይ ቅፅሊ ከምዚ ኣመሰለ ተፃብኦ ፖሊሲታት ሒዞም ዝኽዱ ምስናታቶም ሳይክ ትኸይድ ምስናታቶም ባህልን ምስናታቶም ኣተሓሳስባ ብቕንዱ ከዓ ምስ ረብሓታቶም ዝኸይድ ኣተሓሳስባ ኣብዚ ከባቢና ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ዝፈጠርዎ ፀገማት መወዳእታ ይብሉ ኣነ ሕጂ ምናልባት ትራምፕ ምስ መፀ ተማሂርናዮ ኣለና ግን ቆንዶኾን ምናልባሽ ምሰምዑ ዶ ስለምንታይ ን80 ዓመታት ከምዚ ዝኣመሰለ ቅፃሊ ተፃብኦ ኣንፃር ኤርትራ ስለምንታይ ዝበሃል ገጅፍ ሰነድ ኣዳሊና ኢና ሰዲድናያ ክቕይሩ ክእሉ እዮም ወይ ድማ ኣካያይዶኦም ከመሓይሹ ክእሉ እዮም ዘይኮነስ ምናልባት 30 ዓመታት ዝተወጠነ ስትራቴጂ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ስለዘይሰርሐ ማህሩ ኮኑ እሞ ምናልባሽ ተፃብኦ እውን ከጉድልዎ ክእሉ ኮኑ ብቐፃሊ ካብ ሕነሽ ናብ ባድመ ናብ ዶብ ጅቡቲ ናብ ቀፃሊ ተኣተሎ ኣእምሮ የለን ድዩ ቁርተይ ከመዛዝን ዝኽእል ሰብ የለን ድዩ ኣብቲ ብሎ ዘለካ ኩሉ ክንሰማዕ ንኽእል ግን ንቅድሚት ንጠምት ኢሉ ትራምፕ ኣብቲ ዝመፃሉ ግዜ መጀመርያ ቀዳማይ ዓመቱ ማለት እዩ እቲ ሰነድ እንድሕሪት ተመሊስና ንሪኦ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ናይ 80 ዓመታት ምዕባለ ግዜ ሰዓት ብሰዓት ትገልፅ ናይ ኣሜሪካ ጉጉይ ወይ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ብል ሞ ኣብ ክንዲ ከምዚ ንሰምዕ ዘለና ዘይፍትኑ ይኮኑን ኩሉ ግዜ ፈቲኖም እዮም ሪኦሞ እዮም እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ግን ረብሓ ስለ ዝኾነ እቲ ረብሓ ድማ ኤርትራ ምህላዋ ኣንፃር ረብሖም ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዝገበሩ እንተገበሩ ነቲ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክቕበልዎን ክሰምዕዎን ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ኣይሆፕ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ኣገዳሲ ትምህርቲ ወሲድና ክንከይድ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናብዚ ቻነል ድማ ክምህረና ዝኽእል እዩ ዝበልኮዮ ዝቕርብ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ኩዴ እዚኣ ኣገዳሲት ለቦዋ ክገድፈኩም እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.